Makedonija 10 puta ulazi u profi ring, ostvario 9 pobjeda i ima 1. Prva runda. Stop! Puštaj zalen, puštaj zalen. Stop! Makar! Zaden. Zalen ki, kaj? Zaden. Stop! Sad na nula, to je. Ile? Ajde, puštaj, odmah. Odmah. Ti. Stop! Bravo. Nek! Tut! Eskivaža. Race gore! Race gore! Bravo, gore me! Puštaj direkt, predan, puštaj predan. Race gore, ajde, puštaj predan. Idem isto. To! Bravo! Ajde, direkt, direkt puštaj, kamču. Ile? Ne si dva direkt idu, ajde. Možeš. Da bi se ne pokušao. Ajde, još jednaš, gotov. Sega me, sad me puštaj. Dobar.